Regina. Gai. Regina. Anganiwe. Gatindi. Gai, nile ndati mura kandu ndauga ni nie. Ohoro. Wega sana. Na ndiwe bolo akwa gari yako yake kinaire borere. Ate Gathenge ari nyimbo thakate ate anga matwineti kwanywa ngate gwito. Matwine gwito igothe no nginya tugathie. Pothiku na mwaganu Ngai atutire cira. Tiga kwibihave wekoraraga. Oko ni kwanyu irio nyingere. Hika murango. Nina nie nyuma na hamagadi. Na ndoka ngari yathukira athetha makanika. We ni kiureka guku. Ni guku ri ni twendagia migunda. Na mugunda witu ri hari ithe duona haha guku ni orete pesi. Orete pesi. Nuona hari rugongo kilomita 1 niho migunda itu iri. Guku araganu no andu no maikare. Ni muno kwanja tiko kwega gutare irema. Kundu kwega kwaraganu na tiri mwega. Hakio kongo ni ndakora hari uguriri. Hakia ndai. Hari mi itunguru na nyanya. Na githe ndiakwira. Andu wakoro niwe. Tiri wa guku ri ni ngwiciani andu amakurite na ithu hari wakora makirima. Riu atigwika atia. Tiri wa guku gwitu ri. Ni uri maga meloni. Toni kundu kwina karugari keho kega we na kuguku no urehe muciari kugu ni andu re makoraga hena karugari keho mendaga no kukure kindu githe ikuraga no rugari ta nyanya to nyanya ndiendaga heho no gukura itunguru teri ni muthime na no gukure ginya meloni na mababai kana mundu kwenda gwakari ithe ndwakiona magadi ni uguthine magadi ukahuruka ni hata moba kwa nyuma yetu ndira kwira haya tabi ujira ni umunyita niki wika gwatiriri kuma haha turiri ginya Nairobi ri ni 65 kilometers kuga ni doka hakiona ti haraihu hoti haraihu ndo ugite kuga kuma Nairobi ri nita kuma haha guthie Nairobi ri nita kuma Nairobi guthie Keno ndiro kira ni hakuhe na ni kwara migutire handu rahutia tiri migundo ri itehutitie lami na twendie ngiri 300 wagura ciri wari hakigi ngiri 30 kana 40 kana 50 kuma thate kwambata ni deposit ithu ukuriha wakinya thu tugwitikirio wake ndi akenda wiko gwo ingiriha cash ungiriha cash ri tugukwendia ngiri 200 ma 60 na twendagia 270 no tondu okire mwini mwenzangu ri nikia iya riu itajira tiri arafu haya ithuere tondena muhandu ngiri tutikola na maundu maingi na muguda hina nyana muguda munene ni munene no wenda kindu gigwitwo quarter wenda nuthu wenda eka na muno ndingi kumirio gure eka he point ta gukwirite migunda yitu ina eka 52 koguo ni turabanga kana ni turaka town ho koguo ungigura thaici ugure thaici haro kugwa hakima milioni 40 na town iyo era miothe amino yakiria eno tore wona na mieno githe wamiona ino highway ni magadi eno ni magadi highway eno na magadi highway na hali una toka turaka kindu gitwo petrol station twake mashukuru twake kirega gothe wigikoragwo town githe ndo meiri ikoragwo town ugiteri uhana atia guko giterire githe ndo no wabici ya Samsphine ni weria ni weno haya wathia hare irio wabici cia borithi hare ha borithi githe ndwahona guko giterire kwega ta ona ndwabata kuiriga na riu we undu wa keri no komatini gwitu kwina handu mundu ajiga kanitha tiga kanitha ndirakwira tuoka kuga atiriri na niwega twiri na niwega maundu maria mega makioneka tukera andu na ithu wasanii na artist nithu tukoragwo twetagwo tuyo gwitu twetaga kayo kana tuyo kuria kenyeri ni gikanitha kenyeri tugaga atiriri ungigwa kaundu kega irandwa aku kana fancy aku na ni matuthikagira nithu nduhenagia ithu tukiwendire mundu waragia wathi wake ria haria ni kindu gigutwa tauni nene turaka neria niyo turoka riu kuga atiriri mundu urenda kwihuriria broti ni ahuriria point number 1 wende gwaka nyumba cia gukomborithia ri ona ugo uri Nairobi kana uri Nairobi kana uri kundu gwitwa UK kana US kana Saudi uramene kundiraji nuona we nuona wagura broti yaku ya ngiri 300 aka kana no turende urenda kundu tukombero mbeca wake wona waka ri ndukomborithie nyumba ciaku koguo no wake gwa guikara kana ukomborithie tondu irakorwo itauni nene muno iria yo tubangiire cukuru ena petrol station ogodi gucenjia ciana ciaku okire kondo gucenjia cukuru wethe ciana ndairehe guku ningi turaka supermarket nene igire haria hari na kindu gigwitwo riri petrol station tiga kumbakia riu hatire kindu gutarikiria wigikoragwo tauni-ini na andu meragwo uguo na ithero makauga tweriro na nona nyamu ino ni Nairobi magadi highway hena ndeliro njoe na ikararia na giti gikwira ni hana kuona makanika riu makanika ni ukuoya na njoke nguhe namba nige ndu akaburoti kau tondu utatiga ndakora kana makau riu no nginya utige kiria giaku nigetha uthii ugakora na haria wacha no deposit no nginya uri deposit nigetha wari deposit ukuigire na tutigagira andu kindu gigwitwo title wona warikia ri tugakuna title yaku na wari ha cash turakwendia 270 koguo nitwagutinie tukagukwendia 300 gukuonia na ndakucokera atiriri ona wikuraihu ri ona reme kuraihu marihaga ri nduge wakagiro nyumba ciaku cia gukomborithia wambie we kombo utukera ndirodi kiriu
Riu tucoka tukuhe account. Wona wahuria ni gugutariria account na bado ikagira mundu mbeca. Twendaga gekira account direct. Na nigetha tugakuhe receipt na agreement. Macio na mangi maingire. Ni ndio broti ndakwirira. Wewe uga ndia kurire broti mundu gutoka thengere. Ngeze makanika. Na nigukuhurira. Hurira. Na bangi ndu akioya. Nigetha ngutaririe wega. Ndakura ni 0722 88 1313. Ungikigwa ndiroyo ringi ndi kanithari. Hari ngi ngoragwo nawe ya 0799 No andika 0799 789 Ese chokera inele wadika 0799 170 779 Eni Leu ukigwa namba cio ciere unjira Regina uhoro wa mugunda wina Ramire kuria kurako tauni nene ri eke ndihurie kia magana gukuonia No ngare on deposit kindu kidini na ni tauni turaka ndwega gukwiraga undu wega ni kuhuria na tugiria atiriri aini toni ona turathio uguo tukaya kurigire twai na kanyamuri na ndiregwa tutirigire tutai na kanyamuri tugakorwo turi macunku ithu ni twaheana mawira tugakorwo na mabengi maitu tugakorwo na petrol station citu macukuru maitu riu kugo twambi kuhuria tunyamu tukahuria na ari angi twainia ika tukorwo na ngundu na mundu ni ngundu ni ngugura ona we ko tweke ni iba wakwa thank you